Maatrix otsib jätkuvalt tehnikaid ja praktikaid, mis aitaksid ellu suhtumist avardada ja huvitavamaks muuta. Me usume, et igaüks suudab arendada oma võimeid selles suunas, et tajuda silmale nähtamatut. Ja ka igaüks oskab tervendada nii ennast kui teisi, tuleb vaid leida endale sobiv meetod ja järjepidevalt harjutada. Hea võimalus erinevate praktiseerijatega kohtuda on esoteerika festival Vanaveskil, mis sel aastal toimus juba 5. korda. Vabastav hingamine on läänes juba aastakümneid tuntud, kuid meie kohtusime mehega Leedust, kes on vabastavat hingamist rebirthingut õppinud otse Buda Lama juures. Algupärane idatehnika erineb lääne jaoks kohandatud tehnikast, mõlemad aitavad midagi endas muuta. Глубже дышим. Вот, и там обязательно нужно за человеком присматривать, помогать ему трансформировать все эти блоки, что, конечно, происходит и в западном реберфинге. Но, как я говорил, здесь используются специальные мантры, которые подобраны так, чтобы у человека очень быстро освобождалась информация, это негативная, со всех его уровней. Все нормально, все нормально. Все, что вам не надо, все, что у вас скопилось, все отпускайте, пускай все трансформируется в свет любви. Suurem osa inimesi on kuulnud selgelt nägemisest, kuid kui paljud on näinud selgelt kuuljaid. Venemaa selgelt kuuljad räägivad sellisest info saamise võimalusest ja seletavad, kuidas seda tavaelus kasutada. Я совершенно простой человек, обычно я занималась небольшим своим предпринимательством. Я мама одна, воспитываю дочку, ей 12 лет. Был 2011 год. Меня пригласили на семинар. Семинар меня заинтересовал названием «Мое знакомство с моими ангелами-хранителями». И нам там показали методику, что можно действительно не просто знать только, что есть эти ангелы, что есть помощь, а что можно с ними входить в контакт. И не просто просить их, но и получать от них ответы. И меня это очень удивило, и методика понравилась, но я долго не решалась. Вот как-то думаю, получится, не получится. Но прошло несколько месяцев, и мы с моей сестрой решили попробовать. А получится ли? И получилось. Energomen Kalju näitab oma loodud meetodid, kuidas puhastada kodu energeetiliselt. Kas te suudate ette kujutada, et rõhuvad tunned teie kodus võivad tekitada seal varem elanud inimeste mõtted, ka teie endi tunded, haigeks olemised, pahandused ja surmad. Seinad salvestavad, ruum täitub infost. Kui järgi proovite, saate ise ka kogeda. Midagi äkki muutus. Me teeme energeetilist puhastust, vanade mälude kustutamist, informatsiooni kustutamist koha väljast. Tavaliselt inimesed teevad seda mateeriasse, kustutavad tolmu ja võtavad muu, aga energoinformatsioon, mis jääb asjade olemusest, inimeste mõtetest, seostest, jätab oma informatsioon siia jäljendi. Ja selleks sajandis on tehtud koduväljade energeetilist puhastust kõikidest nendest vanadest sündmustest, eilsest ja üleeilsest päevast. Olenemata, kas see sündmus oli hea või halb. See oli info, see on ajalugu ja ajalugu mitte korrata, siis me oleksime puhtalt energoinformatsiooni väljas.